Unajua nyinyi si watu kuna viti hapa mbele. Kujalieni na mambo ya nyuma. Wale watachelewa, nasema kama mlikuwa na mkutano, wakati pia waje mapema. Karibu sana. Umuthi twi haha Ruiru primary tukite kuhingura irathi 6 ni mukuririkana hindi ya President Dr. William Samoei Ruto okire haha kwanjiria uhoro wa huduma, uhoro wa affordable housing. Ni twamuririe tondu nyumba ici ni nyingi, ni nyumba ngiri ikuingirwo ni andu 150 tukimuria tuteithie na irathi ira cingituma nigetha aciari aria megũkorwo magĩikara kũu makorwo magĩthomithia ciana ciao, na agĩtwĩrĩra irathi 12 na umuthi ni twahota kurikirio irathi 6 ita njira imwe ya kugeria kunyihia msongamano wa ciana guku tondu kwina ciana nyingi, kwina aciari aingi. Ihinda rirari hau cukuru uyu ndurari na riri, urari kindu gitaronekaga, ari na irathi ngeiganira ciana ici. Population no iraneneha no ciana citu cirari hihinyanite kirathi. Pamoja na watoto wao na walimu wakae pamoja na watoto na wazazi wakae pamoja na walimu, kwa sababu kama hakuna mwalimu hakuna mtoto, kama hakuna mtoto hakuna mwalimu, kama hakuna mzazi hakuna mwalimu. Sasa sisi tukiwa watu watatu tutasaidiana kwa hii shule na shule itainuka na itaenda mbele.